Pamirsa DTW Tanah Lot pindah ke silih tunggil destinasi pariwisata ikonik Ring Tabanan. Pengerauh pengunjungnya ini sampun saya nincap kantos 150 talian diri ring September warsane mangkin. Dadosnya nih pengerauh warsane mangkin kantos September sampun siki 6 yuta wisatawan. Wayan Sudiana, manajer operasional DTW Tanah Lot nguadarang sawetara rahina engkuran pengerau ke DTW Tanah Lot akian saking sisi sekolah sanes sampenusan laksana yang ujian tengah semester. Ipun milih Tanah Lot pindah ke destinasi liburan. Nampenin kahanan inucap paiketan saking manajemen Tanah Lot janten pacang nampenin becik. Dani sumeken pisan antuk state ngerakse keresikan turmaning katreptian wiwidangan inucap. Silih tunggilnyane melarapan ngerincikang puangunan pojok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ring sajroning nyokong pengusaha lokal. Tiosan punike program penghijauan taler digelis kemarkiang, rumasuk nandur taru tabebuya. Sudiana ngawawahin paketan dane pacang sumeken antuk state nicapang kuentenan fasilitas tur pengalaman pengunjung sinambi ngerakse palamahan irike. Kawedarang taler program-program skadi puangunan pojok UMKM miwah penghijauan wantah pinakapahan antuk ngicenin kawigunan majang komunitas lokal tur maning para wisatawan. Puspawati Bali Pos Kuningayang.